Северной и Южной Кореи до того, как Северная Корея перешла эту границу. Кстати, Советский Союз, Сталин несколько раз пытался... Seorang pakar politik Rusia mengakui negaranya alami kegagalan dalam perang di Ukraina. Pakar politik Rusia, Viktor Olevich, mengungkapkan hal itu dan menegaskan intelijen Rusia berperan dalam kegagalan negara Vladimir Putin tersebut. Sejak melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022, belum ada tanda-tanda Rusia akan menghentikan perang, meski nyaris memasuki waktu setahun. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Graschenko, mencuitkan klip video acara TV Rusia yang menampilkan Olevich pada Jumat 3 Februari 2023. Sama sekali tak ada rencana B. Apa ini mengindikasikan bahwa intelijen kami efektif atau sangat tidak efektif, tambahnya. Penasihat senior Pusat Studi Strategis dan Internasional Mark Chansian mengatakan penilaian Olevich benar jika melihat 48 jam pertama perang. Namun, ia tak setuju bahwa pendekatan Rusia mengalami kegagalan sepenuhnya. Которая начала этот конфликт, потеряла около 4000 квадратных километров Южной Кореи. Помним, где он начался. Собственно, граница между Северной и Южной Кореей до того, как Северная Корея Сталин несколько раз пытался посадок было наступление, отразили, отработали. Сейчас в данной ситуации все хорошо, все спокойно. Порядка 2 групп по 6 человек были замечены, доложены. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.